Je répète, car je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai fait point ce que j'ai fait, et j'ai fait ce que j'ai haï. Parole de l'Éternel. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Kama nilivyosema, nitakuwa polepole sana, tunataka mtu mwana aikompane. Kama ukikompane, somo ya leo inaweza kukusaidia sana, na ukiitilize mu maisha yako sans negligence, inaweza kukuproteger, inaweza kukusaidia kesho, ikakuproteger wewe, ikakuproteger familia yenu, ikaproteger generation na generation. Kama kuko mtu mwatafutia somo hili na kuitia ndani ya roho yake na kuipenda, inaweza kumsaidia sana. Kama ukitia katika nasi na CPS, kama mtu kifanya juu tulifanya usikie, tasikie ta disparaître, na kisha disparaître, résultat kesho utaanza kumbuka l'alliance qui part. Avant ya kuendelea, naweza kuidefinir l'alliance qui part. Naweza kumaanisha nini alliance fiancée? L'alliance qui part, c'est une alliance qui peut agir. Elle définit ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Alliance inayonena ni alliance ya matendo ya kutenda, ni alliance ya kutenda. Inaweza fanya nini? Ni alliance ya kutenda, ni alliance ya kutenda. Kwa Kiswahili inanishinda. Ni alliance ya kutenda, inaweza kufanya ufanye kile unapenda, inaweza kufanya ufanye ama upende kile unapenda na kile kiupendi. En français, c'est une alliance qui peut agir. Elle définit ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ni kusema agano hii inaweza sema, inaweza kukufanya, inaweza kukupatishia kile kenye unapendaka na kile kenye upendaki. Unapendaka uishi maisha ya mzuri, unapendaka uishi maisha liko stable, unapendaka uishi maisha liko alaise, unapendaka uishi maisha yenye unajisikia furaha, unapendaka ufanye kile kile moyo wako unapenda, unapendaka utembee vile unapendeleaka. Alliance kipa inaweza kufanya ufanye kile kile unapendaka, na inaweza kufanya tena nini? Inaweza kufanya tena kile kinaupendaka kukufikia. Yani kile kile unapendaka kinaweza kufikia na kile kinaupendaka kinaweza kukufikia. Kwa sababu kama hii alliance ikisema, kama hii alliance ikideklare, unaweza kufikia katika hitaji. Haleluya. Maisha batu mingi inakuwa kiongozwa na maalliance. Maisha batu mingi inakuwa kitembezwa, inakuwa kenenda kwa kufuata alliance yenye ilifanywa na mababu zetu.
ya bakambo yetu, ni alliance zenye tulikuta. Hatukuzifanya sie, haiko shie ndio tulifanya maagano, haiko shie ndio tulifanya maalliance, bali bele balifanya hizo alliance ni bazazi betu ba zamani. Lakini bale bazazi betu balishakufa, hapana tena ako na banzi kwa tena ako. Balifanya maagano kwa kujua, balifanya maalliance kwa kutokujua. Agano zile balifanya, wamoja walikuwa kichwa kama tuko nafanya alliance fulani, na wengine waliingia katika maagano akatika maalliance bila kujua kama kwa katika maalliance. Alliance nasikia kabatu mimi nasema ni taa ya kuvunja madhabahu, ni taa ya kupomona madhabahu. Batu mingi banakuwa kijifokalize, banakuwa kishama sana kukitu kinaitwa madhabahu. Kama kuko kitu kikikutanje, sio madhabahu. Kikizaza sikia kama madhabahu, tuko na konfasi kuvunja madhabahu, tuko na pia kuvunja madhabahu. Hakuna kitu kinakuwa cha danger saiki tutaenda kuzungumzia. Ni cha nguvu kushinda madhabahu. Kama hicho kitu hakina, madhabahu haiwezi kushinda. Unaweza kwenda kwa kanisa fulani kusema leo tuko na maombi ya nguvu ya kuvunja madhabahu. Nasikia na mnasikia. Tuko na maombi ya nguvu ya kupomona, ya kukanyaga madhabahu za familia, madhabahu za kazi, madhabahu ya vitu gani. Lakini batu mingi ama predikateri wa mingi banakuwa na kishama sana, banaongelea sana kosena kitu kinaitwa madhabahu, lakini banasaulikaka kitu madhabahu ama madhabahu haina nguvu sana kama kisipokuwa hiki kitu. Kama alliance hainako, madhabahu haina nguvu. Madhabahu haina nguvu kama alliance hainako. Ni fasili sana, dada yangu, mama yangu, frere wangu, ni fasili sana kupomona madhabahu, ni fasili sana, lakini difficile kupise alliance. Madhabahu unaweza kulamka asubuhi na ukapomona kama Gedeon alilamka tu asubuhi, akaenda usiku, akafika kwa madhabahu ya babake akampomona, kwa sababu ni madhabahu. Lakini kitu kilikiko difficile kukipomona au kukiangusha ni madhabahu. Mungu sana toa Israeli Egypte, kitu kenye alikuwa kibasi sana, alikuwa akipasiplie sana. Alipambia Waisraeli, mkifika Kana msikamate batoto yenu mkawapatie Bakana. Jua nini Mungu alikuwa kibakatasa? Si kwa sababu katika Kana kulikuwa na madhabahu ya Mungu, lakini kile Mungu hakupenda, kwa sababu kama anapatia bana kamata batoto yao, wanawapatia be na be na wapatia pale katikati, kutakuwa na alliance, kutakuwa na nini, na kitu kinaitwa mapatano.
mapatano inaweza kuwabamba na wakaanza kutumikia miungu polepole, kwa sababu kuna kwa na maagano. Wazazi wetu wa zamani hawakukuwa wabaya, hawakukuwa watu wabaya. Labda mtu mwana anaweza kusema inawezekana wazazi wetu wa zamani ama makambo yetu balikuwa wabaya sana, kukuwa balikuwa kifanya maagano hii, kukuwa kifanya alliance hii ya inaweza kutesa generation ya kesho. Malianse inaweza kutesa generation ya kesho na kuwafanya bado basibii kesho. Pourquoi bazazi wetu wa zamani balifanya hivi? Kuna mtu afikia na jilama tena na kusema wazazi wetu wa zamani balikuwa baya sana. Ndakwenda kwambia bazazi wetu hao hawakukuwa babaya, hawakukuwa babaya, balikuwa wakifanya maagano kwa sababu ya kulinda vitu vyao. Haleluya, haleluya, mgambo wa mama. Balikuwa wakifanya maagano au maalliance juu kugarde mabie yao, juu kugarde mafamie yao, juu kugarde bile binalinda bantu, juu kugarde mafrontiere yao, juu kugarde manyama ama mifugo yao. Ndio maana nilifikia kufanya maagano au maalliance mbalimbali. Ingekuwa nabo bangejua kama maalliance yenye nafanya inaweza kuyaleta maprobleme au mainconvénient kesho, abangefanya. Lakini nabo hawakujua. Ndio nasema bazazi wetu wa zamani hawakukuwa babaya, balikuwa tu bazuri, lakini balikuwa wakifanya vile juu kuchunga bitu byabo, juu kuchunga mali yabo, juu kuchunga mifugo yabo, juu kuchunga bitu vile vinazunguluka. Ndio maana kwa kufanya vile nabo hawakukuwa najua kama inaweza kuleta kesho maproblemu, inaweza kuwafunga watu, inaweza kuwatesa watu kesho. Napo akakujua. Ndio maana nasema walikuwa wazuri sana, lakini walifanya vile kwa sababu hawakujua kama inaweza kuleta maproblemu. Shetani si mwenzetu. Shetani anaweza ona kesho itakuwa chini, anaweza kuona miaka ya kesho itakuwa chini. Najua abambe generation, abambe generation na generation kwa generation, anafanyaka na jikaona jikasa yake yote afanye alliance na mtu. Najua kama akifanye alliance na mtu ule mwenye alifanya naye atakufa, lakini ile alliance itatembea tu, itaendelea tu, kwa sababu agano ama alliance inatembeaka na sana, inatembeaka na damu, inatembeaka mgeneration. Alliance aionekanake dada yangu, frere wangu, baba yangu, mama yangu. Mtu anaweza kuwa na madhabahu ukajua huyu mtu iko na madhabahu yenye kuna mwongozo. Mtu anaweza kuwa na alliance lakini usijui, kama huyu mtu iko na alliance.
Lakini mtu anaweza kuwa na madhabahu, huyu mtu uko na madhabahu yanamwongoza, ukatoka kumepoka, ukatoka kutofanya naye rafiki. Lakini mtu mwenye na magano, ikuwe ya uzuri, ikuwe ya ubaya, hawezi kuja mpaka Mungu akupe huyu iko na nyanza. Haleluya. Agano ama alianza inaweza kumweka mtu libre. Agano ama alianza inaweza kumfunga mtu. Alianza inaweza kukuteli, inaweza kufanya kwa libre, na alianza inaweza kukubamba. Ina depend na alliance iliyofanya. Ikikuwa kwa Mungu inamwacha mtu huru, inamwacha mtu libre. Lakini ikikuwa kote ya Shetani inamfunga mtu, inampamba mtu, inamkamata mtu na kusema wewe ni wewe, wewe unapateni kwetu, kwa sababu tulifanya alliance na baba yako, babu yako, kambo yako, tulifanyaka naye mapatano. Hivyo wewe hauwezi ndalipa uko kwetu, uko unakuwa apateni, kwa sababu kunakuwa na alliance. Inaweza kufunga au kukuweka. Kama mtu katika maagano ama kama mtu katika maaliansi, hauwezi kuishi vile unapenda. Haleluya. Kama mtu iko katika maagano ama iko katika aliansi fulani, hauwezi ishi vile anapendaka, bali mtu akikuwa katika alliance anaishi kwa akiishi selo ile alliance inampermete aishi. Mtu akifanya alliance na mademona, ndio nasikia bana, mkata usikule hiki, usifanye hiki, usipande motoka, usitembee kwa wakati fulani, mta fulani usitembee, kwa sababu haiweki libre. Hauwezi ishi vile anapenda, bali anaweza kuishi vile alliance mwambi aishi. Haleluya. Unaweza kujipose kama ukikuwa kufuatilia mzuri, kwa Mungu baisralite bakiabudu maidole, Mungu alikuwa kiwafape. Pourquoi les autres pays wakiabudu maidole, Mungu hakukuwa kiwafuata ngine? Kwa sababu Baisraeli balikuwa na agano na Mungu, na ile kukuwa na agano na Mungu ndio ikifanya bakienda abudu miungu mingine. Mungu alikuwa kiwapilia kwa sababu kuko na mianzi. Tulipata utanitumikia, nilipata na Abrahamu, batoto yako batoto yako batanitumikia, na kama uwawa tuko kiasi, nitawapiga, nitabaua, nitabatesa, ndio nitafanya bila vyote, kwa sababu katikati kuko na alliance. Tulipata hapa bataniservi mie tu, hivyo wakipima kuservi vitu vingine, Mungu atawazima. Apotre Paul akasema, sijui kile ninachofanya na sijui kile ninachokitenda, kwa sababu alijikuta iko vile mfungwa, alijikuta iko libre, alijikuta kama
Ndio akasema kile kinafanya sikijui, na kile kilikuwa tenda sikijui. Ndio maana kitu kile Mkristo anapaswa kujua ni kujua niko katika maalliance gani. Problem sio alliance, ila problem ni kujua ile alliance ndio kwangu. Ukijua ile alliance kuna ni fasili sana kuibadilisha. Haleluya. Ukijua kama mtu anakuwa na fefe, familia yangu inakuwa kaje, bandugu yangu banakuwa kaje, mbona kuko bitu binakuwa kama vinafanana mfano. Ukiona kama kuko bitu vinafanana kuwa suspect na ile, kwa sababu na wewe unaweza kufanana na. Lakini kama utajua, ukianza pata connaissance, ni pale unaweza kuanza kupata deliverance. Haleluya. Hakuna konsina mambo ya kiroho. Hauwezi fungwa na nguvu ya giza na ukajua kama unafungwa na nguvu ya giza. Hauwezi kuwa unafungwa na bulozi na wewe moyo ukajua kama unafungwa na nguvu ya giza. Mpaka mtu mwingine akushukuru, mpaka mtu mwingine akutekeshe, mbona maisha yako iko hivi. Lakini ukijiona uko na vile uko na traverse yako, na kujua kama hivi haiko normal, uchoka uko libre, lakini uko unafungwa katika akili yako, unabangwa katika akili yako. Ukiona kila kitu unafanya akimarshe na unajua kama akimarshe, ujue pala au fungwe, ila unajifunga katika akili yako tu kwa kutokujua. Haleluya. Agano iko na nguvu kuliko arme yoyote. Agano iko na nguvu kuliko agano. Mababu zetu walifanya maagano, juu kuchunga familia zao, falme zao, mifugo zao na mali zao na mafrontiere yao, paske balijua watu wa zamani kama mtu anafanya alliance, kama mtu anafanya maagano, balijua kama agano haikufaki. Memsi ule walifanya maagano anaweza kufa, lakini bado ile maagano inaweza kuendelea. Juu kuchunga vitu ya ndio alikuwa akifanya maagano. Sasa mimi na wewe tukisha muamini Mungu na kuamua kumtumikia, tunakuwa tunakataa au kuvunja ile alliance yenye babu ama kambo zetu walifanya. Ni pale unaweza kukiona maproblem sasa yanatokea, kwa sababu ni pale tunaanza kufanya nini? Tunaanza kuvunja. Haleluya, haleluya. Kwa sababu tunaanza kuvunja ile mapatano au ile maagano ya wazazi tulifanya. Pale unapomwamini tu Mungu, huyu Mungu wa mbinguni, unakuwa ukiangusha ile maagano yenye ilikuwa sawa. Sasa wewe kuanza kuikataa,
kusimamisha ingine madhabahu inaweza kurenverse ile inaweza kuvunja ama kubomoa ile maagano ile ilikuwa ya kwanza. Hauwezi kuamka tu asubuhi na kusema navunja malianse yote ya kwa baba yangu, ya kwa mama yangu, ya kambo yangu. Agano haivunjiki kwa kusema. Haleluya! Maagano ama maliansi haikwaki kibomoka kwa sababu ulisema no. Utasema mimi nakataa, ninavunja. Ulisema itaendelea. L'alliance qui part itaendelea. Juu upate kukataa masaba au upate kukataa alliance fulani, mpaka ufanye ingine alliance yenye itakuwa ya uzito kuliko ile yenye mababu kambo zako walifanya. Na kama hakuna alliance inaweza kuwa munene kuliko ile yenye babu zako walifanya, ni kusema maisha yako inaweza kubakia vile vile. Mimi sio naweza kuwa